ngenxa yokuthi lilanga lifeza injongo yaNkulunkulu lalidalela yona ukuthi lilethe kukhanya. Alikwati kuphuma lingakhanyisi. Noma lingeke lithandaze licele amandla ukukhanyisa, noma lingasithwa ngemafu, kepha bukhona balo buyabonakala. Leni uNkulunkulu uyalipha amandla ekufeza injongo yalo. Nawe sihlobo sami, lokuthi uyaphila lamuhla, na kanjani unemandla kwenda lokhu uNkulunkulu lafuna ukuthi ukwende. Ngingasho ngesibinzi ngithi hamba ngetiki, lekumele ukwende lamuhla kutawuphumelela, ngoba uNkulunkulu utawukupha emandla ekuthi ukwende kuphumelele. Nasi ngwaselisuku sakavuka uhle kuJona sahluko 4 simfundzile verse 4 la athi simakathe khona unalungelo lini lekuthukuthela. Ukhuluma naJona. Jona bekashesha athukuthele. Jona bekathi angathukuthela angasapholi. uNkulunkulu sewuyambuda-ke uthi yeJona unalungelo lini lekuthukuthela, ngoba phela labantu bebone kimi sebathethelelwa ngimi-ke, wena ungenelana njani-ke bese ukwatiswa bantu baphendukela kimi. Sihlobo sami, umuntu noma akwenyanyisile masaphenduka uphendukela kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu nguye lomthinzile ukuthi aphenduke. Ngicela-ke sinake lamhla verse 6 na verse 7. Simakathe uNkulunkulu wamilisa umhlafutho wawukhulisa etikwaJona ukuthi umendele umthundi kuze kuphele kuthukuthela kwakhe. Jona wamjabulisa lo mhlafutho. Ngingakakhulumi ngalo 6 kumbe na 7, ngicela unake lo verse 5. Jona wakha lidlangala, uyakhumbula? Wakha nalo lithende, lithende lekuthukuthela, lithende lekuthuba. Angathi sihlobo sami, lawo mathendana lesigcina sitakhele wona Nkosi yami, emathende kumbe lamanye angaba nemagama lamahle sithandaze kuwo, kepha kungendeka, angeke kube ngiso sonke isikhathi. Kuyendeka sakhe emathende endukuthelo, sakhe emakhaya endukuthelo, sakhe emasondo endukuthelo, sakhe imindeni ngekuthukuthela. Lidlangala yinto yesikhashana. NaNkulunkulu sekangimangalisa kulo verse 6. uNkulunkulu sewuletha umthundo ucondzana naJona khona lapha ekuthubeni kwakhe. Uyathi uNkulunkulu ukupha impumelelo kulesinye isikhathi, hayi ngoba wende kahle, kepha ngoba yena wendelana kahle. Uyakhumbula mos ukuthi uNkulunkulu utenda kahle tonke tinto. uNkulunkulu ukupha impumelelo kulesinye isikhathi ngisho wena ungakamendeli kahle, ngisho wena ungasikahle, kepha akuphe impumelelo. Uyabona lokho sihlobo sami, ukuthi angisho ukuthi bekufanele uNkulunkulu umbonge mbamba ungatigodli, ngoba ukupha umthundu wekukuphotisa wekukuphumuta, hayi ngoba uthandaze kahle, ngoba usonze kahle, kepha ngoba yena aNkulunkulu lo kahle. Angigcineke ngekuthi kulo verse 7, ngakusasa nakudzabuka kusa uNkulunkulu walungisa imbehla yawuphehla lo mhlafutho wabuna. Lokhu uNkulunkulu lakulethile waphinze wakuthatha wabuna umhlafutho ngoba atimilisele wona uNkulunkulu. Sitawubona-ke kumbe ngekugcinwa ngumdali kusasa ukuthi wabe sewenda njani Jona, kepha angigcine ngekuthi le mphehla akayibonanga Jona, kepha sihlahla wasibona masibuna. Kungayendeka kube netinto lothi ibonako ungathi ukuthi hawu lokhu sekwentekelani. Uboke ucabange engaba kusiye yini uNkulunkulu
lo sabunisa letintfo lebengicabanga ukuthi tiyinjabulo kimi, futhi ucaphele tintfo longacabanga ukuthi titawuba nje siphelane kungenteka tibune. uNkulunkulu akubusise. Amen.